Danas radimo na našoj kući na moru. Da, dobro ste čuli, počeo je proces obnavljanja ove ruševine koju smo kupili prije kakve 2 godine. Ako se pitate zašto sad tek prvi put čujete za ovo, pa nemate pojma koliko dugo traje cijeli proces od kupovine, čekanja svih dozvola, spajanje struje i vode. Uglavnom jako puno toga se desilo za što nisam smatrao da treba snimat. Ok, propustili ste izgradnju septičke, rušenje krova i postavljanje novih gredi, ali nisam bio prisutan na svim tim radovima pa vam nisam ni mogao snimiti sve kak se spada. Ali sad idemo jako, trebamo zagrist ako želimo što prije osposobiti ovu kuću, pa se spremite na takav kontent na mom profilu. Pišite mi svakako pitanja koje imate vezano uz ovu avanturu, pa ću odgovoriti na njih u nekom drugom videu. Inače, ovako je kuća izgledala na samom početku i vidi se da se od tad već dosta napredovalo, ali ima tu još jako puno posla. Iskoristili smo ovaj produženi vikend da učvrstimo grede do kraja i zazidamo ovaj prazni dio do njih. Mama je bila glavni zidar, tata naravno šef koji posmatra cijelu situaciju i radi što god treba, a ja sam više kao jeftina radna snaga za sve one poslove koje izvodiš ako se ne kužiš dobro onaj fini dio posla u koji spadaju recimo projektiranje i smišljanje plana izrade. Evo, priznajem, nemam pojma što bi bez svog tate koji se razumije u apsolutno sve, ali zato sam tu da i ja nešto naučim za budućnost. Uglavnom, donijeli smo daske za krov, ali to ćemo montirati nekom drugom prilikom. Sada je bilo bitno završiti ono što smo si zacrtali za ovaj vikend. Ovo sve što vidite je bio samo prvi dan ovdje, a ako želite vidjeti proces izgradnje ove kuće do kraja, nabacite jedan veliki like. Vidimo se!